Sva hvala, slava i zahvala pripada Allahu Jalla wa Ala na onome i ovome svijetu. Zahvaljujemo na blagodatima skrivenim i vidljivim. Svedočim da nema Boga osim njega Jalla wa Ala, koji nema saučasnika, sudruga, i svedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Neka su naši salavati i salami blagoslov na njega, njegovu časnu porodicu ili ehlil bejtu, njegovim plemenitim ashabima ili drugovima, verne tabiine i sve one koji put istine slede do i nakon nas do dana sudnjeg. Amin ja rabbel alemin. Poštovani prisutni džemate, braćo u islamu, na prošla hudba sme citirali ajet Kur'ana časnog, s koga Allah Jalla wa Ala ne uzdignav ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem iznad drugih, definitivno iznad drugih. Te njime su to je ajet oja ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem go učinav sledbenicima potpune, perfektne i jedine priznate vere ke sebe, to jest ke njegu. Allah Jalla wa Ala povodom toga rekov u Kur'an časni, ba'da nasta'idu billah, bismillah, al-jawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Danas sam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vera. A u stvari mi je i takve jesme. Takve, mislim, onakve kako je opisano u ovome ajetu časnome. I takve možemo da bideme jedino i samo ako do sebe i do svojega čuvame i držime. Ako čuvame do svoja vera i ako čuvame do svoje načela. A jedan od mnogih pokazatelja toga ujedno jeste i praktikovanje svojih propisa ili običaja ili ne praktikovanja od onoga što ne je, niti sleđenja od onoga što ne je naše, a pogotovo praktikovanje onoga tuđega što vo sebe sadrži elemente verskoga. Da pojasnim. Jedna od takvih praksi koja je, nažalost, moram da kažem, prisutna ke nas muslimane i najrasprostranjenija jeste ili su nastojeći takozvani novogodišnji praznici. Nažalost, moram da kažem, će ima takve od nas, nažalost, vo čija kuća će se 31. decembra nakon klanjanje jacije namaza na dan džume mubareke, na taj dan će se počne priprema za proslavu takozvane najluđe noći u godini. A time moram da iskoristim ovaj rečnik i da će nastupi najluđa noć ili noć ludaka. Će počne proslava tuđega obeležja, kao što rekosme, so karakteri i su elementi verskoga u sebe. Će počne proslava ovoga verskoga prvenstveno običaja tuđe vere, a mi je smetija koje obećalja Allahu i se zavetuale Allahu Jalla wa Ala da samo njego će slavime. Ne slavime nikakav praznik, niti ničiji rođendan, slavime jedino Allaha Jalla wa Ala i njega obožavamo. Poštovani džemate, braćo islamu, se prenosi od Ebu Sejid al-Hudrija da poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poznati hadis svima vama, rekao sljedeće: opisujući, i ovo je bitno, opisujući predznake dana sudnjeg, rekov, će dojde vreme, o narode, kad će sledite druge i će ge oponašate. Pa rekov da će ge oponašate, znači pedalj po pedalj, podlaktica po podlaktica, toga se smatrala ili možda se prevede kao korak po korak. Će ge sledite i će ge smatrate svojima, će ge sledite tako detaljno, veli pa kad bi oni ušli u rupu guštera i vi za njima biste otišli.
Znači, toliko će bideme vo toja hal da će sledime druge, da bi će čak i vo rupa guštera vlezle, mi bismo otišle za njih. Go prašala sahabi, ovo poslaniče, da li ćemo slediti, da li će generacije nakon nas slediti hrišćane i jevreje? Rekov, a koga bi drugoga? I daneska, eto, se oja hadis poslanika časnog obistini. Daneska ne se sledi niti budisti, niti konfucionisti, nego se sledi tko drugi do pomenutih. Da ne ostane me dužne, ujedno da i ukratko objasnime i ukažeme o ovom prazniku. Prvi i nešto od običaja ovoga praznika. Prvi običaj ovog praznika jeste pojava Deda Mraza. Deda Mraza koji je u stvari sveštenik Nikola. Sveštenik, hrišćanski sveštenik Nikola, katolički sveštenik Nikola, koji nakon 288 godina dobiv epitet sveti te postanav sveti Nikola. Koji je kakov? Koji je oličje dobroga dede. Tako go napravile daneska, da bide i ostava utisak finoga i dobroga dede, koji bi svojom maskotom sakav da se približi našim kućama i da se približi našoj deci. Zapadna crkva, eto neka bide kao informacija, Zapadna crkva Svetog Nikola go slavi 6. pravoslavna 19. decembra. Drugi element ovog nastojećeg praznika, da kažem, jeste i računanje vremena, što je i to za istoričare, eto neka posluži, pogrešna uspostava računanja vremena. Još od vremena, da rečeme, Dionizija, se pogrešno izračunalo koga biv rođen, a znate da se Nova godina obeležava i Nova godina nastoji rađanjem Isusa ili Isa, a.s. Pa se odredilo da tija bide 754. godine nakon formiranja Rima. 754. godine. I 1. januar 754. godine nakon osnivanja Rima počinje izračunavanje nove ere i nove godine. Treći ritual jeste, prema verovanju, da kažem, hrišćanske crkve, pre više od 2000 godina ispred pećina, vokuja se prenosi, znači ne islamski izvori, nego biblijski izvori, ke što se prenosi da biv roden Isus ili Isa, a.s. rasle bor, keder i jelka. Od sreće što se rodiv Božji sin, ne uzubila, mora da se pod znake navoda i oja take reče da bi se shvatila poruka, iz razloga i radosti što se rodiv Božji sin, oja bor i keder dale svoje plodoj, i jela nemaše šta da podade, pa se požali nebesima. Oja se predanja crkve ili predanja Bibliji. Anđeo veli koji se sažaliv na jelka, spuštiv zvezda od nebo ga dav jelki i ona se nagnela i ga spuštila zvezda ispred novorođenog, ne uzubila, opet velim, Boga. Isusa ili Isa, a.s. daleko bilo. I oja je jedan od njihovih verovanja i oja je značenje zašto se kiti jelka, a ne se kiti neko drugo drvo ili neka druga biljka. Ja moram da kažem, ova jelka, nažalost, za nekih 7-8 dana će se najde i će završi vo nekoj čuše neke muslimanske kuće. I tija će ni znači nama, kao podsjetnik, da sme mi emancipovane, da sme mi moderne i da sme mi multirazumne. I da je ovo internacionalni praznik koji nema nikakve štete da se slavi. I taja jelka, kao što rekosme, će završi vo naše kuće vo određeno ćuše. A ja će podsjetim sa ovoga mesta i će prenesem ono što vera naša nalaže. Da vo istat i se bojim toga, da vo isto tija ćuše, vo iste te kuće, možda boravi i nekoj drug osim jelka, tija nije samo jelka. Da molim Allaha dželle ve ala da takvih ne bude. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svakog zla, šejtana i džina koji upravo boravi vo ćoškove naših kuća. Kešu mu je mesto, kešu je mesto i jelki. Ako nastavim ovake da zborim,
Ako nastavim ovake da objašnjavam što je Nova godina i novogodišnji praznici i elementi praznovanja vo Nova godina, te korišćenja raznog i zabranjenog i nezabranjenog, ja se bojim da hudba, ova je hudba i hudbe sličnih imama više će ličiti na neku liturgija nego na džumanska hudba. Ali nažalost, moram da kažem isto, da je takva situacija se dovedene imami da stalno i konstantno zboriti za ova tema, zbog čega? Ja verujem da je to zbog tvrdoglavosti određenog broja muslimana. Da zaključim je jedna, da rečeme, definicija da je proslava u stvari. Proslava, je bitno da se razbere, proslava njihovih praznika. Proslava njihovih praznika i praznovanje su njih jeste saglasnost sa njihovim običajima i njihovim verskim načelima. A saglasnost je u stvari dozvola srca da on tija što praznuje je take. On praznuje rođenje ne Isusa, sina Marije, nego praznuje rođenje Isusa, sina Božijeg. Pa treba svako od nas da se raspraša, da tija u stvari nije samo puka proslava neke noći, već i saglasnost sa oja što malo pre rekao. Moram da kažem i islamski stav, nažalost. Znači, ne se ostava, kažem nažalost, zato što ne se ostava više vremena, nego moramo da zborime za njihove stvari, elementi proslave Nove godine, pa malo prostora ostaje i za islamsko učenje povodom ovoga. Ništa od ovoga mora konkretno da budeme ne je islamsko, niti je od islama. I musliman zbog toga ne sme da slavi ova praznik i ova novogodišnji, da kažem, praznici. Jer time se u stvari poistovećujeme su pripadnike crkve, a ja mislim da mi je ne sme od njih. Šeitan, la'netullahi ta'ala, vara ljudi i cijela godina čeka na oja moment, na ovaja noć, kako bi vo ovaja noć so sebe uz zvuke petardi, uz zvuke vatrometa i ostalih drugih vatri, vo vatra džehennemska ponese sa sobom što veći broj nas muslimana. Kratka i veoma jasna poruka islama iz dva nepresušna izvora istoga hadisa i Kur'ana časnog, kje rekov poslanik sallallahu alejhi ve sellem povodom zabranjivanja oponašanja drugih, rekov ko oponaša jedan narod, on je od njih, on i njima pripada. I za kraj reči Jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allaha la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim, a Allah neće promeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promeni sebe. Molim Allaha Jalla wa ala da nam oprosti grehe, učvrsti nas na istini, od nas otkloni novotarije, oponašanje drugih, bolest, zlobu i tvrdoglavost. Wa akhir duana alhamdulillahi rabbil alamin.